Dobrodošli na YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Ovo je posljednji video sadržaj iz serije video priloga sa Vašara u Rumi, u stvari dan pre Vašara u Rumi, 2. novembar 2023. godine. Ovo je vreme negde oko 17 časova i 43 minuta. Inače, ja sam stigao kasno popodne, a ovako je to nekako bilo u ovom delu Vašara pred sam kraj Vašara. Inače, mogu primetiti da se danas dan ranije od Vašara baš i kupovalo. U opisu videa dole ostavit ću i linkove od ostalih video priloga sa ovoga rumskog Vašara. A da bi vam stizalo obaveštenja kad objavim nov video prilog, zapratite kanal, ne košta vas ništa, a meni puno znači. Zahvaljujem. Sila na buba, a? Bilo je. Ja sam mogu biti Mađar. Nema ni Mađar. Dobro. Hoćeš? Koliko si je rekao? 3000. Koliko uzim 2-3 jebom? Ako nema gore. Da kaži mi verno. Sve. Jel piše na njemu hladno? Padovici, ovo daje, ovo će kada daj da je pošaljem, kaže zapisnik. Padovici mogu da pođu. Pa! A, to, ej! Pa da mu kažem da se... Ma, to slika jedan. Pa slikaj prvu i drugu, jednu. Ajde. Čekaj da slonim rakiju u bol. Je li pali? Nešto nije dobro, neće. Kumulator nov, garant. Kumulator nije. Ovo je polovan, samo ono posat nov.
Gospodine, mogu li cene ovdje? Može, Crni luk, crni luk 5 kila 250 dinara. znači 50 dinara kilogram. Šangarepa, 5 kila 200 dinara. beli luk, 3 kile 500 dinara. a jabuke, 4 kile 200 dinara. zahvaljujem, malo da se ima orijentacije u cenama. A kupus, dobro, kupus će biti druga cena. 30 dinara. 30 dinara kilogram, dobro, zahvaljujem. Vidimo se sljedeći vašar, pozdrav. Hvala Bogu. Kunske cijene, nema šta vašarske. Rizično. Sad ćemo vidjeti.